Bangin ko ra troxia tumaphan grade 4 awareng ang hoy appointment letter KPMI Kangpu. Larsing Tiron se ka chelangjia phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM aking rialong ahe masora tumpen kerapa johang. Lang kithe men ki banga job apar dio pani adolong lang pondet. Amar Jivan adawai kinangjia tumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji. Lapenan parta nanglina hok damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Pangkem Bortoman la Amar Jivan adawai cendon pen jolari kengi sukat iri kengi sukat timi harja hai bang sap nipon bom na phasa tipi jena bang kola sia konon kacien thulu Klar dakpen kachini jiaphan troxy 5 hini trop ho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kardom Karbi Anglong life along pen ataba bir tang ton pen arjuik tha Kedam tang pre ni phai troxiar ni anarlo por phai crazy apor pen Karbi Anglong Autonomous Council meeting hall along upper primary school along grade 4 mate chukidar aboreng ang hoya phan bangkara troxia tuma phan appointment letter KPMI Karbi Anglong Autonomous Council CEM arideng pen Kangpu Labangso Kangpu amay along alohiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be Hauraghat LA MLA Dorsing Ronghang Boithalangso LA MLA Rup Singh Teron Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Deputy Chairman Ajit Kumar Dey Karbi Anglong Autonomous Council EM MA Siatum Chetong Dunsi Bangso Kangpu amay along RDP Don East Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong pangrum pet pen kaddu kabe upper primary school inkoira troxi along chokidar mate grade 4 avoreng anghoi ki klembom bang inkoira trop atuma phan appointment letter Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen pipa jerpon Bangso amay along CEM Dr. Tuliram Ronghang pen lam theki jai pona tengke kidam tang penangana ningkan pen setami chokidar asai klembom seta sarkar pen kedeng abilang bonta sarkar atum pen kedeng abilang poi phita ke claim ka chapaduk thega pot CEM Ronghang pen akeru pipon the pen grade 3 avoreng anghoya bang kebangji Karbi Anglong Autonomous Council akilik aprangsi pipon poputa ningje ponthu আগত 2006 আগত যিবিলাকৰ বিজনেছ হোৱা নাই এমই স্কুলৰ বিশেষকৈ এমই স্কুলৰ বিজনেছ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি থাৰ্ড গ্ৰেড পষ্টটো ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিল কিন্তু ফ'ৰ্থ গ্ৰেড যিবিলাক সুবিধা আছে তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হোৱা নাই টোটেল কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰফেচনেলাইজ হৈছে 27 এমই স্কুল এই গোটেইখিনি থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ এপইণ্টমেণ্টটো আমি শেষ কৰিলোঁ কিছুমান ৰাজনীতি দলবিলাকে মনোসজা কথা কৈছে যে থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ এপইণ্টমেণ্টটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া ক্ষমতা নাই বুলি তেওঁলোকৰ ধাৰণাও কৰিছে প্ৰচেছনো কৰিছে মেমৰেণ্ডাম দি আছে কিন্তু মই তেখেতসকলক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম মনোসজা কথাবিলাকৰ সেইটো কৰিব নালাগিছে কাৰণ যিমানখিনি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চেংচন পোষ্ট আহিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট 30 ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাকৰ চেংচন পোষ্ট আছে ৰিটায়াৰমেণ্ট ভেকেঞ্চি ডেট ভেকেঞ্চি সেই গোটেইখিনি ভেকেঞ্চিবিলাকৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট দিছোঁ তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ কল কৰিছে তাৰপিছত এজ পাৰ হিচাপে আমি এপইণ্টমেণ্ট দি আহি আছোঁ আৰু মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যেতিয়া CM দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আজি তাৰিখলৈকে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড 30 ডিপাৰ্টমেণ্টত অসম চৰকাৰে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে আজি তাৰিখলৈকে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট দি আছে আৰু ভৱিষ্যতত দি থাকিব ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং 600 post provision requirement News report Karbi Anglong Live
Lakhang ko rapli Deupani constituency angkang Upper Deupani Longkiram arong amikar Mojari teron lapen karlitang Phudang rong pipia supo Larsing teron Segache langji aphan ahema soratumpen Karbinglong Autonomous Council kechari pon CM Dr. Tuliram Ronghang lapen kethe giding atumalong kerap pachohang Larsing teron lapen alang lejirpo Jirpo po bang hini kedam tang preni phai player ni arnam lang pimate Bornirja Jonal Karbi Youth Festival kelang don pen hem kache bang bom mahut Rongagora MS Kulang denalong Dimapur pen kebang bom ihu matrak patong tekang phirajok ahiring tang rak pen areng hu kiso ajok kethek dun long atum tong sekot pen raikom saikhe tuma phan hangsi Dimapur Civil Hospital along an pondetlo Bonda haladaki un pupena jok Bokajan Arogya Hospital along puthot adap chiban thudetlo Kachingkoy ahir kang tangrak pena jok tangka le pimo we pinlang posetame munit apran silang pupena jok doktor atum alang liphan tong sekot pen operation asai claim ponsi non alang lipran abangki jok longlo nilitum se kachelang anam lak ke thom anbak chipinangji bonta nilitum ke hem isi ta kachong dat pensi chuchot lasinona bangke se kachelang lapen dowai anam kachi piji aphan hem read longle phelang chejor etc chipion e Lasi Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Bokajan LA MLA Dr. Numal Momin Local MSc Sharban Telenga EM Surjo Rongphar Lapen Karbinglong Adang Kithe Kiding atum kedu anatum satami nilituma phan kang honpen nang cherap dun tha pusi ahema soratum pen pheran ke tumangnu nang chuning ridon Li anong we arnam lang pi apistivera long kidun niliso polo la kevang bomahut rongora ang dena long arwi ke jang pen ajat pen lo la si alang litum wang bomahut track bang amasi alang litum pan patong kang phid lo amasi halabang so hut muni dopi kang bong same madu tami endun bang wi humdun bang wi nilitum stami inglong amasi phun hai hoi pen ta chelong le delo ama chilang long delo stami inut bahenia munit ako aphi thegon long salang litum hum dun si alang litum police aphan report pc police atum si lang litum Dimapur an pon lo nilitum ke thang ta chichinin de lo thang ta chi thegon long le lo posi alang litum sirap lo alang litum hadak pon pen alang litum balong sikai sita ve baheni ge accident ang bong tami ka jinso pen aposi alang haladak hospital along civil along pon lo Dimapur civil along pon lo alang litum lang lo poisa abipin ang pong setami rasinili tum ajo baji ki thom baji hinia por sa ko phun silong thulo anansi nilitum ako hospitala kawidet ang bong pena posi nilitum anaki nilitum ki long thek thesar aposi refer nang pidon denot nilitum bokajan ajat penon sami hadak si pon lang pomaselang litum refer nang to kun silang ludon lo nilitum dak si wan lo la pena posi dak doktor pen alang litum ki lang pena pen alang litum pulo laki ekdom parison vek nangji pongbong posi ambani litum ta munit na france lang to tangka poisa vipin ang bong stami nang lang pinosar pulo alang litum lang lo no na bangke operation na nang kuri pilo operation si no na bangke apoisa lok sinilitum 95,000 pinangji pulo laki operation lok chalo an parake dolang litum ke bin ke dota ani sisi aru kripli Kerap kipi dunja aphan screen along kipi pon alang litum account number 32614013416 IFSC number SBIN 0009405 mobile number 947681 9772 along kahomrija aphanta chuning ripon Arogya Hospital along chivan de pe na phini to operation long elo operation de pe pi operation na anama putha ki pi thuna ya banke 95,000 operation lok lo la ke la pen hala da IC room long ki bi long lok se ani si pen 10,000 ni tumi pinai la pen ni tum la da ki bi na room long ki do la ta ani si 14 ha re ni litum hala bi do ya nam hingsap se pen la ya lo Langchating pen Subhas Terang Karbinglong live Kiramtang Preni Pytroxy Theman Arni Borpothar Police Station angkang Silonijan Petrol Pump madong along ihum Scooty pen Chainong aphan ke patong ahir kang tang raga jog Scooty ke vega bangphu adimalong amat apran damjuilo
Bangso kachingko imate chainong aphan ke patong ia scooty number lake AS05M 5578 pusi pangthek pon. Bangso hut ke thek dunlong atumpen ke pachini pona tengke ke pachat hek tika hut men aprang anathu chainong ke hat dun pet penajok patong der pusi than pon. Chainong aphan ke patong ahir kang tangra jok scooty ke vek abangphu Pritom Malakar arta ningkan ingkoi adimalong amat apran damjuilo. Bangso puthak borbothar police ahin pen birta longsi adimalong an palidunlo. Bangso phi kethitang arpum police atum chepari deng ponsi Diphu Medical College and Hospital along postmortem aphan pondetlo. Bokajan penananterang Karbiang long live. Lakhain ko rapli Deopani constituency angkang men lang ke theki bang hamajok upper Deopani adolong lang pondet. Kedamtang preni hydroxyar ni lakhain ko rapli Deopani constituency ke parlo athak arnam langpi mate upper Deopani kachehelat adolong abatai lang ke the ke wangpen kisung ke phonang dolo Pinpur ponme kedamtang surihini ra kresir kep aningkan malompen akimi RCC adolong labang suarong aphan pilo setame kikim kerang kapatang pon pedet panajok ongdung upper Deopani raratum abatai akisung phonang lo Perang kia tum setame birta pachata asai abatai deng ponder phisatame Karbiang Autonomous Council kachari atum ing samri asonsi thek ponlong pusi ongdung upper Deopani raratum nang thandon Bangso dolong kabidet penajok school college anpata beha bepar ke klematum lapen keso kyun egache ponji aphanta akisung thepik anupusi nang pachinidon Lasinon Karbiang Autonomous Council kachari pon CM Dr. Tuliram Ronghang aphan lapen lakhain ko rapli Deopani constituency MEC Sharban Telenga EM Mukut Mahanta aphan prab jinpen bangso adolong kapatang da prangji aphan si athak arnam langpi mate upper Deopani rara dungten sodak pen chuningri padupon Langche thingpen subhas terang Karbiang long live KAL Adap Abirta ke lapon si kang tonik lo arni kimi